Da kajing temu banyale ban kentiu kajing ajing syakri jung ketanat sorkar ki ba kajala hakasni thok din jung kata yau usembut menteri rang ba kajala ba preston tensong ula ple ba ya ko office trekam jung u executive engineer PWD roads Mauplang division Mauplang Hakajing play ya kenik office trekam le don lang u MLA ke Mauplang uba Eugene San Lingdo u MLA ke Soyong uba Samlin Malngyang u chairman ke KHDC uba Lamprang Bla u chief engineer PWD roads uba KK Mawa ki he officer katanat PWD ginoyalam na kahima Mauplang bat kiwe Habakran hakajing lang uba preston ulong kajing play ya ka Mauplang division kadai kajing penulong ya kajing angnut ke balaslam jeng ki ba kathan bat ulong bawat lala play ya ke division ke bathamai handrai ke subdivision kanyai beteng bet bantrekam ulong ke sarkar jala habakale tai sanibha kala shem ya ka rai banthau south league division jong ke PWD ki bakan thup ya ka dadeng gre kharkuta motion road bat Mauplang ban penjan ya kajing syakri syau ba ulia thuru baya ka PWD Shillong South Division en sapen kendriano sapen ursla Hidon artillery office hangne hapo Mauplang ka benengkong ka office with the state engineer ka baar ka subdivision ka balairu ka subdivision hang te hapo soyo bat kini ki likely ken syakri ya kan nekatan parok kowe bat ngamix camp banang ni sekma kabai diesel kabai petrol ki kontraktor borok layo bantit do extra ki kun aga jaka ban lek nang ni ban poi silo nalor boblok ande piken ya ke jingnu nong kalau ka bakrau andre na so yong wan tan Mauplang do traffic jam nalor bom do traffic jam nalor buduna kabailut ban siu by petrol ani ban siu diesel yo ban rak mit thambun syi kikun samla kikun heparit sapet ya kata bi mei ipa jompi nang ni sekmat hakabe dei bakikam joga kludi kim don kam su ban lech sa sosilo na thare kata kadi kan nongrim jongi na ka sorkar bangi ong ngikwa ban decentralize ngimkwa ban centralize ngikwa ban decentralize ya ka powers jonggo government kenang bakan syakri ya ki ba tham hajan bat tham hajan kata kade ka ban makwa ban om lebi bat ka jurisdiction jong pi hangni more or less kadon om duna ya ka lais pak prako kilometer kabala biang bha kane ka division kumbalais pak prako kilometer tam kan kentuk ka road length ha kane ka division ka batmai mentau snem ni tau South League division hapo kejela kajungi arteli setai sagaru gawe ka dadengri ka baar ka kharkuta batsyane syakhasi jantia ngidon arteli gawe ka Mauplang bat gawe ka motion road baleng li tau yakini South League ka di hadin mengilakhen nya dia ka Shillong South Division ka lahat pala ka Shillong South Division ka lajat poi siya ka 1,000 kilometer ka road length ka Turanot ka lahat pala na katakadaw niraya ka banpli yakini ki South League Division ban nakwa arupan pentip ya pi ba ya ka Shillong South Division ginra no siya pumusla kani kamdei bagi bertemai, ndei bagi create temai, ndei ngin rename ya ka. Nama bangin dumbu su ya ka office hangtei hapo Shillong. Ya ka Shillong South Division ngin yara no siapa musla. Baling ilek kumta mene kini kiro rangba iba samlin ilaon ban kontrol
ya ka infiltration sa Shillong lani ban control ka traffic jam sa Shillong kat balak ngikwa ya ka banrang ya kay office jog sarkar kam siya nong kondok kata kade kanong rim kata mangi ngikwa banle bat ngilale ru menta nang tadang don bun susu ki weipat ki office ki initiative ki mga isim ya kabahaki ni kisni ki banwan ginang pendek kaway hadin kaway pat